Finfi bantem hodman ye commander Edina Egwafo Ebrem na omanfo bonom ewo commander Edina Egwafo Ebrem no wani ajepa na ba na musini yo ho Samuel Ebo Apia wodna nananom ensa so de moniyo ama eye Ghana bampanyi so ama wodom Fishing Harbour stronko cross ebeboa ama afarijuma no ejina brand wompotemo. Municipal Chief Executive Yo Commander Edina Egwafo Ebrem edi abasobostronko Ghana mampanyi anado dankwa kufuado se watumi aba wonsra bemu a obabedo mo Fishing Harbour no de sansim yetudwa wo mafahye ba ko tehye so ase dwumadie kro na ase no odenkra emane kane mampanyi jonjomani mahama se ofa cheopa embre komafo a wo mo Edina woni sim yo kan ye se Fishing Harbour no sakawa Harbour Fishing Harbour and Kasee na Kasee na Kasee we have parliamentary candidate ha na wa be jaman peyin da dona ne wa pa na boto de ne saka wa Fishing Harbour no kan no na onyim no boto enda me wa suwe yehu ento man peyin do aba peyin da do boto boko on ba pa the people of Almina chow de now no boy de kade ya Fishing Harbour no aya saka wa Fishing Harbour no Anuachi, President Awadi Togo delegation name also din same say etwaso. Governor be mi atogbe togbe wa fi also by Lagos by Nigeria. O na odonajo Nigeria Ghana ko ba le ya yo po Togo be tepere funu e George no ba be yo ipo la ben kele jole Togo be apu ata funu ma yo ba ipo funu apo be na de mi abe apu kudo eto be chachapia e yo di fi ebe tepia elmi la betepia bobe yo fi ala nan ya nan bo nan ge ve to bobe fi ajeji na yo bobe bi ogbe yo so apu atanso no la ni wa yo jo no fun kaka ba gbe yo ane oyin yo na me fun be ane obe ho ane ho bo yo bova ko ko mi ona do fun kaka bobe fi ento mi so ma yo be so elmi na yo na be mi no gba nko do ti fun gba ke bi ba le sisi wa ni atogbo ajo yo do na